ebimu ku byafaayo obwekitibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam byatuwaira tufunemu ekyokwega. Lianna fil qisas ebyafaayo ebiri mu Qur'an ni hadisi dombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasila litadbiyati nufus, nagamu kumagira getubitamu okutuusa message ku myoyo gyaife n'okubanga tubonera ku batusookawo bakolanga batya. Omulembe guno gwe tulimu olwaleero buli omu gaali ali mu kanigo, buli omu gaali ali mu kaki, ali mu kanigo. Embeera eyonooneike, ebizibu bingi, buli gwobona aba bizinesi balira, ab'amaka balira, abakulembeze balira, abakulemberwa balira, kati ezira atali kulira. So twatuka mu kaseera kebako bati mpawo atalikola ki, atalikaaba. Kakati kyetukoba nti enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala ogesa abantu yabata mu kanigo. Ayinza Allah okuta mu nkasonda nga n'abakulira ine tibaidinga ayo oli mukunugirizibwa embeera ngambi, aye nga n'abakulira ine tebali kutegeera ati embeera yombi. So kiswa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam gyatuwa yali eri kutwegeresa nti abasookawo bona baakemebwanga ebikeme ebinene osinga ebyaife, kubanga ife tuli ku dua yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyaife bitono kwebyo abasookawo bye babitangamu. Mu hadisi eri mu Sahih Bukhari ni Muslim ngeva ku Abdallah bin Umar radiyallahu anhuma qala, sahabiyo ya Abdallah yakoba, sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, bali batyaime yawulira nabbi ng'akoba, intalaka thalathatun mimman kana qablakum. Olunabbi yali aliko bategeeza nga basahaba abaliwo ku mulembe ogwo bona balina ebyali bibanigiriza, aye nga beebuuza nabbi tukoze tutya, obwavu nga buswise, abazaire nga bakyuse tini balaba alule, abakulembeze nga bazakisa yetuli. So nga n'abakulembeze bona bajja yali bakwata abantu betukulembera nga batuzibwakiza embeera buli omu nga gaali abona nga ali mu kanigo, kubanga bajjama Allah nga akuleetera okunigirizibwa kwidani mu makaago, wabona mukwano gwo gwaleeta nga muli mu mukwano ng'afuuse ekizibu mu maka nga yeetaaga ku dua ya Allah subhanahu wa ta'ala. So nabbi yawulirwa ng'akoba nti imwe bye muli ku bigeero ku basookawo bye baabitamu. Meni yayeeta hadisi eyo yakoba ati intalaka thalathatun mimman kana qablakum, nti abo abasookawo eri abantu basatu baali mu safaari. Fa'awa bihim almabitu ila alghar, mu safaari baafunamuku obuzibu nga waitambwire niba ino muli mu safaari muli kutambula ekire kyamaadi kyavwere nga kyamaani nga mulina okyegama oba musana oba mpewo. Almuhimu mu hadisi eyo abamanyi baala ensonga ed'endawulo aye wazaki direct kizibu kiki baatuukako. Aye nabbi yakoba ati fa'awa bihim almabit ila alghar, embeera yo yabatuukako baali tebasobola kujja mu maiso na safaari nga tebawumwire. Aye beebuuza tukoze tutya, kuba akafaanane ku safaari dolwaleero bwire buyinza kuziba ku motoka ke diweireyo, muli basatu muli ku stage Bugembe, bakoba ati edije Kampala diweireyo nedije Mbale diweireyo, ekyo kyona kiba kizibu. N'olwekyo mu kulowooza ino tukoze tutya, fa'awa bihim almabitu ila alghar, Allah yabalaga empuku. Empuku mujidi, empuku kifo kiba mu itaka aye nga
ne kusaawa eno abagayiga babikola ino baba n'empuku daabwe eyo naddala abakulembeze wobona wano kisaawe ali nga wansi eri enumba so balengera empuku eyo fadakhaluhu olw'obwetaavu bwe baalina bajingira asooka yangira owokubiri yangira n'owokusatu yangira fanhadarat sakharatun min fawqi aljabal fasaddat alayhim alghar nabbi sallallahu alayhi wasallam akoba bwamala okugiweeramu Allah ni yabaleetera ekigezo Allah yalagira malaika daakulukusa eibaale sakhar eibaale baleeta sakhar weri bainene bekaba katono hajar bekaba katinino haswa kyova obona buno bahaji bakozesa buno omukusa abalemina oba bweta haswa beryagana ekikonde kino byaba hajar beguba ogunene guba sakhar kale gule gwali sakhar gwagana motoka gwagana numba saizi yago nabiti yageeta mu hadisi aye nga gwali gunene bwe gwakulukuta okuva ku lusozi gwakulukuta bwe gwatuuka ku mulyango gwa empuku fasaddati alaihim alghar awe gwasibira babanga bali mule munda bajokola bati aba bali kubonagana balibona ka light ngeza kibakabona ndi kizaya babutikira buli muye buza kyeshikuirewo bajokuli nga yangirire ngeza kibakabona kulira bibayigalize kati kino kigezo Allah subhanahu wa ta'ala singa akikuleetera iwe olwaleero wajja mukafunda woli Allah yakwigalizaawo oluusi embeera yetubaamu tuba twayigalwayo nga ogubaale toli wakugubona kati kitwale nti embeera yetuli mu butuufu ogubaale gwaveere gwatwigala tukoze tutya abantu abo bakola bati basooka balajjana era ng'enkola bweriyo omuntu ng'afunye ekizibu asooka kulajjana walajjaniza bakojja walajjaniza baganda bo wavaawo bajjako e Dubai banamututa asembera ku level y'amawanga tulajjaniza banaife ba western countries mwide mutuyambe mutuwole sente ebizibu Afrika bona basooka kulajjana aye ng'okulajjana tikwabagasa bayizaako ekyokubiri tukozesa amaani buli omu yakawa mwini iwegema kwawo iwegema wano basindika eibaale aye olw'obunene bwe lyaliku ng'eziraga ebyenenezanamu baako bati ife tuweire banamutuyambe ng'eza n'abawulira aliwo ekyokwegaawo ekyokwega ekiri awo ndi Katonda asobola okuta abantu walajjana aye nga abantu bali nga batalina kuwulira era nga tibali kuwulira n'olwekyo imwe mugezeeko amagira gona olina amaani olina sente olina abanene olina ki aye gona gasobola okubitawo ngeza kijja kukasiiza nga Allah akakulemeza mukafunda abantu wangala nabo abantu obayiddamu tibayidi kikuliku aye ng'embeera Allah gya kutamu onigirizibwa paka lwokola kino bano kye baakola kala ahaduhu omukubo Yakoba ati innahu lan yunjikum Allahu min hadha illa an tad'u Allah bi salihi amalikum kino kyetulimu niwe tunasindika niwe tunalajana niwe tunakolaki ekizibu ekyatuuka mu maka gaife gano mathalan niko ekyakuboneraku nti mulina ebizibu bingi mu maka abantu bangi balina ebizibu mu maka tebaidi kyakukola bano baali mu mpuku oleyabako bati buli kyatugezizaaku kidembi buli kusaawa eno tukole kino buli omu ku ife alondeyo omulimo gwe yakola
kulwa Allah subhanahu wa ta'ala nga asobola okugumwandulira ku mirimu egyo Allah kajja okusinzira insha Allah tutaasi muliko mufuna bajamu mirimu amaani tigakola era tigakola paka leero ozamaani gatoolawo Allah kyasazeewo ezira nago amagezi tigaida kukola ba professors balemererwa okubita ku bizibu bakwatira kyagiire baba muntu kufeera afa ayina yetolerwa abantu ba professor bantu nga batambuza abantu baka London America betololwa abasawo bakabati mukole kyona ekisoboka sente diriwo hayenga jamaada gye batwala wano ka kiliniki nga olwaire bulwaire n'obulala obwo bamwiza waka bantu baide bamubonaku bakabati yagire London abasawo balemererwa yezeke mulambo kyategeeza nti amagezi sente tibijjakolawo ebizibu byaife abisobola nani ni Allah subhanahu wa ta'ala aitamala gabikola ku tulingirira abantu bantufunemu ekyokwega batandika nini mulimo kwandula emirimu era bagisabira ku Allah subhanahu wa ta'ala asooka yakoba Allahumma kana li abawan shaykhan kabiran wa kuntu la aghbaku qablahuma ahlan wala mala yakoba ati ay Allah omulimu gwendi kwandula mu maiso gwe gubenga otutaasa nagwo ekizibu kino nali n'abazaire abanzaalo batya babiri yali wa mukisa nga akuze nga abazaire baliwo kabirani bali bakuze ku myaka wa kuntu la aghbaku qablahuma ahlan wala mala nga bwembanka amata gano ag'olweigulu alghabku mu Luwarabu na amata gawakama igulu bageta ghabu n'olwekyo yali yeyama yakoba olw'obukulu bw'abazaire amata ago tijja kunywesa ku baana wala bantu bawaka mu famire waire obuyana ahlan n'abantu be famire ye wala malan mali kitegeeza emaali ye ategeeza obuyana kubanga obuyana obwo obute n'obubuzi buno akumataga ba mama babo nga bagakana iwe kiri abalunzi obuga ku bwana abo ayi yali yakoba respect jaga abazaire akwati sobola kunwesa mwana ninwesa mukazi nwese obuyana nga abazaire bakali yali abangana nabo kumpi but that marra akobati wali lulala yaja okunonya riziki ajo kwira fahalibutu gabu waka huma era nakama amata gaiwe nga bulido aye nga nkidi tindireti aye nasubira nti oba oli awo ndabagana nga bakakola ki nga bakawulira fawajadtuhuma kadinama yaja n'ekikolokolo ky'amata yabagana nga batendwike iwe okola otya bw'obagana nga abazaire batendwike ate ogire n'amata gaibwe okola otya naam okonkona era obula tebali kuwulya otulayo n'ebibaale oba wasambisa engaito kubanga weeyama okubaga ki okubaga amata nga abeewo bakaali kunwa ehtiraman lahum respect gyobawa era mbutuufu ife ab'omulembe guno ekyo kyetusobola okola kuba konkona tofiireeyo babaire batuuseera mu ndolo daabwe oba mbeera ki gye balimu mama mwena mwigulewo mwidi bulungi amata mwigulu alekayo mwigairewo eyo nembeera busaawe gye tuwangaali haadha bw'oba ng'ofunye omuntu afaayo kubazaire abasinga obungi kitulina bibafaako kyokka eno tulira mbeera
iyo kunegerezebwa kuno ki ansa eyindi tulinayo ansa ku bintu ebindi tulinayo omusaadha ono fa khafa istikadhahuma yati okubazuukusa kati awajakola atya aireyo n'amataga efamire enwe n'obuyana agasigaire wabaleetere kiri yakyeyama era lwatambuza embeera ligityo gutyakola atya fawakafutu antadhiru istikadhahuma hadisi ekoba nti yayemerera ku mulyango gw'abazaire ng'ali kulinda bazuuke yalina esuubi nti oba oli awo ku ssaawa 5 enaaba yalina ekyetaago yazuuka oba ku 7 oba ku 9 awo wona kankukobere babitawo waswabiya alikoba nti yalagiye n'obwana bwidukulu bwabwe kubanga oba n'obwana obuto obukodumire tujye wadala yalagire nabo aye nga buli bumunigano mu magulu dadi yensiri wallahi abasaadde bali tidi imani gye balinayo tidi bwe tujja kugifunako aye nga balaba ni munumba bamusingira bano liannahum humul asl abazaire ni yetwavwa wal abna furu' babana bava muife n'olwekyo abazaire bazitowosinga abaana kati yayemerera n'amatage obwana bwa musina ali kutya okwirayo oba oli awo asobola ensobi esobola ogwawo obuyana bwanwa oba abaana bwanwa ng'abazaire bakaali hatta barika alfajiru hadisi ekoba eti paka bwebakola ki bwe baakya ajja okola ati nga bazina fajiri abazeeyi basooka kuzaala fajiri bajja okola ati bekanga bamubuuza ati ki ng'otukeire ino akola ati muzeeyi tikeire bukeire nasuze wano buzibu ki ekyansuziriza wano nabaleetera amata n'amagana nga mutendwike munsonire wina kungaleetanga ssaawa 12 12 ayi nalemereirwa njotuuka wano nga mukoze eki nga mutendwike aha bwe batenduka yayemererawo abalinda bamala kuzuuka yabaga amata gaabwe fashariba banwa ng'aliwo medeni yasimbula yakolaki yajja yalinga waigulu yakwati Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi ay Allah bwembanga ekyo nakikola natuuka okuba nga abaana bange mbasuziza mumpewo zaanaasula mu nsiri mumpewo aye nga nakikola tulwa kindi wabula kulwokubanga ebiteeka ly'abazaire liryo Allah niwe otulagira ogondera abazaire nsaba otutolewo ekizibu kino ekitutuuseeko owe n'ensonga eyo kuifa abali wano n'ebizibu bye tulina ebitubuutikiire ng'ogubalegule gwabuutikira abantu abo abalina abazaire nga bakaali balamu obona tubitawo obitawo owanika emikono okuba oti ya rabbi ebingemye bindeke nga oba kuni kyomwidukiza ku bazaire nga kyolikola nga kyefaananiizaaku n'ekyo olwaleero tubisa tutya abazaire bajjama ife abaife babafanze ni Haruna tinekyo naweesa we nawaweesa oba okalinawo saba Allah abasaasi bakeetaaga yetuli kubasadaakira kubasabira aye ndikwogera ku balina bo nga balamu obafumyeku otya okusaba owanika emikono Allah subhanahu wa ta'ala obenga omukoba oti ayi Allah kuyidi eno fiti yeyawaire bakanakuga wantu gulire ebyayidi nga makwani mulinde nje mama memali eri yakola ekyo kumulembe guno kale yasookera kuba mama bwoba oliyo wallahi oli wa mukisa bamama tubagulira yidi nga tumaze omukazi amaze okulagira omazeeyo ebyalano
yasabira ku nebitali bya bulido yakuba n'abaana balida kujja ku swimming ayenda basmati ayenda ki ojo kusigaza mu nsawo matidi kamala akwati ali mama bo alhamdulillah abasima wakubira haji owo mutiyere akwati haji kodi kaiso emeka bano guze kila 25 muli bantu batano ayinga da basmati oli mama na asembayo nembera getubitamu mbagano bitunigiriza kaloza nti jako samani na magezi okubanga tuba mu mbeera embeera etubutikire bajama tuyidukire nga ebyafaayo ebyo singa tubidukira Nabbi sallallahu alaihi wasallam akoba fanfarajati saharatu ghayru annahum la yastatiyuna alkhuruj bali yao bali basindike nedidema ngezira aligemyeku lyasese tukalionka ng'omwami oyo amaze okuwaayo ripoti eyo Allah jaide bulungi tintuufu kubanga sebewa Allah towaayo atwidino Allah subhanahu wa ta'ala toja kumuwabifu olozo tubinakola wokyogerera orada abakidi alinze otwe ku dua ku mulimo gwakola nolwekyo no yatadwa ku mulimo gwe ogwo omulungi ogwogondera abazaire n'atuuka n'okubaamu kuku n'obulumi kitegeza ati mugondera abazaire tulina okubaamu kuku n'obulumi omuntu atasobola nakujja mu kyalo wa mama we yakuba ati ife waifuze mama mugulya buli kimu mubuuza omuvubuka oyo akola ku stage awo nigwempa ebintu mwaka mulamba omuwabuwa ebintu oza bulumi bwowuliraku wala okuba oti kale kantyame ku kaboda kano mbyetwalire eri omukaire ono yasitulanga mwene awo ekyokwega kyetulina okufunamu nti yayendanga mwene yesitulire otherwise yandibayani gwakubira isimu oba gwategeeza ati ndakulwayo nkamira amato ntwalire bamaama basiima ino nga niwe atuuse n'akaveera basiima ino nga niwe atuuse naki n'akaveera oba bodaboda bw'anaaleeta oba neiba akola mu tawuni aide n'emmotoka akuba akagombe mutabana we mabaira akaveera kaakano aide akuba yeebale alina mutuufu mutima muli kiba kikulu ino okuba nga niwe ositula akaveera wakatwalira omukaire akuzaala onooni kye yakola yayandula omulimu ogwe wa Allah subhanahu wa ta'ala eibaale lyaseseetukaku aye nga tibasobola kufuluma obuzibu bwali bukaaliwo nga n'omuntu etugubita aye batandika obunaku ka light alhamdulillah at least oba okubiri we nayandula ogugwo gwali mulimu gw'amaani era mbakobye buli omu yekyekinge kusairiye n'abazaire oyinza okuba nga ebikugemye ebireese obuzibu biri kuba nga ogayalirira ensonga y'abazaire awo naali ekyokwega eibaale lye lyaseseetuka lwa nsonga ono yakugondera abazaire nakuba na bulumi ye bali nakuba priority nga n'abali ku mwanjo n'abasooka kati olwaleero omuntu alira embeera aye ng'alina oluusi n'omukyala eyamukoba ati tenda kubona nazaalawo era yakiikiriza yamukoba ati maama muwala wo ti wejjuira abaana baleero mba akobye emboota era lano ayi maama tofaayo nze ndakwidanga eyo mbabona nife abasaadde abaliwo enaku dino mukazi akulagiire maama watayira mu luyalo aidana bisapatu aidana bigomosi owe bwatuuka buli kyayenda kyogula owuwo yamulebera okwidawo embeera yagema wena wakuba oti kyekiri kyekituuse ku nsi bagema twekyekingi ku saidi y'abazaire wayinza okuba nga nawali kuva obuzibu owokubiri yali muvubuka nga bwe ndikuona abasinga wano bavubuka yayandula ensonga ye olweibaale liseseetukyoku lyatuuka erituuka lyakomaawo bajja osindika kuba ti yeeyongerayo owundi ayogere owokubiri yavaayo
Yakobo ati ya rabbi kanat li ibnatu am kanat ahabbu an-nasa ilayya kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu an-nisaa ar-rijalu an-nisaa. Yakobo ati Allah ali n'omuwala gwe nayenda nga bwedi bwe twenda abakazi. Yamwegomba, bwamwegomba yagezaako amagira gona agamufuna. Famutana ati nabbi Yakobo ati omuwala yadeema. Omulenzi ono yalina esente de diriwo, yazimba ali mu lubiri, akaana kawala keyita kyabwe nsobola nti okalagiza ne kadeema. Mutana ati omuwala yaloba aye nga bwe mwidya embeera obwire bwatambula ebiseera byajja time yatuuka nga omuwala ono ali ku kisenge ku saidi y'ebyenfuna. Yukaalu nti yalina mama we ng'akaali mulamu, mama we nga munafu ino yamukoba ati jakuya omuvubuka ole abalina ku sente atufunire okwokulya, kale bw'aba nga tasoboire kutuwa byabwereere atuwole. Aye nga ani ali kujja omuwala ajaawo oba omulenzi eyamunoonya okumala ebbanga n'akoba ati nze ebyo tidda kubikola. Kati iwe wena wegezeemu kukunga ng'ombona ng'akoze eki ng'ayingira aye ng'ali ogu mulala wahdaha wena ng'oli otya kodi n'omusirikale atakiziba kuidayo oli ali ere ku kikomero byokulengeza mu kamera oti ati ndibona kituufu oba nende onkobera emuvubuka iwaali wano ebirowoozo byawe ki? Oyinza n'okuva okutandika okuwumingira mu kisenge olina akalina kwingira olw'okubanga twegamba ezza kyobaire onoonya halasi. Muwala yangira ayandula ensonga ye yamukwata ekindeese wano embeera etuuse wazibu mbaire nsaba otutaaseeku mama mulwaire aye ekyokulya azira eddagala azira ankobi olina kubuyambi omuyambeku bweba tusobole kumuyamba wakiri omuwole anaasasula. Aidi ali kukoba atyo ani alina ebigambo ebirungi by'okumwiramu yokoti mwiramu kino oyomba naye omuvumu obusiru oba okola otya? Seeka kabiri yebaza Allah amuleetere bakeeta kaluusi olwo kibakyengera. Omuvubuka yalingirira omuwala yamukoba ati nkutumira abantu bangi aye ki ekyakutuukako kwediba sente? Hadisi ekoba ati yamuwa dinari 17 dinari nesente liri mu hadisi 12 20 wa 100 yamwongerera ku ni goldi yamuwa ebintu ebyobugayigaawo yamukoba ati fakat an tukhalli baini wa baina nafsik ebyo bina lekera nakulira just kinakukoba kasitoikiriza bibi muwala yalinga ku sente oba dinari 12 butikobe ne milioni 12 badisuira wayengeeke ezira waire 10 bata milioni 12 wabulinga koti watandika obulamu obw'etaano babala obuntu 10 nga bw'etaano amunate de milioni imeka
kikumi iba kikumi wameka omuntu emilioni kikumi iba bibiri emilioni ekumi milioni bibiri adibunza ati wena wakasante edo milioni kikumi biri awo ate olibona gold oluusi asinga ne cash kuma gold wa bei kisinzira ku kika kya gold n'obuzito bwe oyinza obona akantu kagana kikonde kino nga kazimba ebintu bya billions nga gold mwala yabiringa kwati Yakobo omulenzi fima yurwa mwebyo bikolebwa ebyaja wakati waibwawo yamukoba ati ensonga gy'oli kwenda nzibu tusobola ogikola ng'eziraatu weine mulenzi yakwata kutubona atya olwo omusirikale namuwa instructions tasobola kukola ki kuide eno munumba ezira mwana ninza aliwo niwo woko ezira ali tubona naye oliwe buziba netwegaira mu mbiri eyo mayumba n'abandi twerimbanga tutyo weyambula n'omwana wabeene walengezaku nga nebata kuboine webaza ne Allah nga seka wako alhamdulillah eziratuwe omuwala abuuza okakasanga eziratuweine omulenzi yakikola omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu yabona nga ono ali kumudaaza budaazi ali kwenda amutandikeku aye ali kwegemya mbu eri ali tubona ngaye mukubona okukwe abona nga eza ali kubabona omububuka akoba ati falamma kadiritu alaiha nekigambo hadisi kyekoba nabbi kyakoba sallallahu alaihi wasallam falamma kadiritu alaiha bwe namala okumutuuka mu kafo nga ezira kinemesa kukola kyenenda omuwala yamukoba ati ittakillah yamukoba atya ittakillah wala tufdhil khatama illa bihaqqihi nkusaba otyani Allah gwoba otya kubanga wontuusiisa niwo otuuse kiboneka omaliriire saawe neza kikutaasa okuba okutegeera Katonda wo toyikirizibwa kusimulula ky'ojja asimulula okutulako ng'okiwaire haki yakyo mu sharia kansooke nimerere kwawe nga niiwe nga niiwe awo nigatuuse wena wootuuse olinze nako koti subhanallah Allah yawunda ono yakwidukiza Allah eriyo wetwali omulenzi mbi yani nga bakufaanya ati batera okuleeta abawala abalungi ku social media daife yakwata ayinza ono wetwagaana nene nyanga luvannyuma alibona bakusikananika isimu aye akoba oyo bagaanana yene nyanga ki luvannyuma aye babono atuuse buli gamu amwambuire abwene buli kyabaita bonangaku mazima geni bakulu banange abantu abo wazibu abantu abo wazibu seka kiti yako bati abandi bawamu amagezi yadikira nga ali bukunya ngobwire bukozeki bubiseku nakasera ko bamu nga toidi oba oli bukunya oba oyamba toidukira ayo mulenzi oni akoba fansaraftu anha wallahi yaguma yakoba ati gwayogeire nzirage ngeri gendigalawo nenkoba ntambwaine amundi dwisa ate yakoba ati ensonga gye tujjaku tiikirizibwa gikoonaku paka ngambise mu mateeka yamuleka wataraktu laha
kull al-dhahab wal mal bwamuvaako yamukwatibwa bali kundukiza Allah bwekuba ku mulembe guno ko kasiru kano jano kujja nini totoza shogema kwebyo kulo kubanga kakulemesa kewele okola tiwe tugawa kajega kano kaje vuyani mu numba yange yamukwata yemba ile nkuwa ile kola ki janabi omuwala yagema esente yagema ni golodi olajafuka mugayiga ya muleka ngeke kimesisa ki kumwedusa Allah subhanahu wa ta'ala tulikogera kubalala bene dhatu jamali balungi mberera tiliko abana abaife bamega abatuwerezo obutogo ayira twagema bugeme muntu yegana okwegana bavubuka eri omvubuke waife eyo namuwulira kale musonga d'obwenzi eyo namukoma nti ayi muno abantu nga bakwogera ku Islam obwenzi bakawamba obitira kwa aseka ituntu tekuwa mduwa tubatire kuwa mduwa maseka ife tutuse nzenzani wembivwako kubanga orede nayo naira yali yakola ku Saudi ensi erina amateeka agagawa yakwase kanzu nali e Saudi ndidukira abagala nali kunabo 17 abatali babufumbo tibabe munsi erina eri strict yin yani n'abagala 17 abana Uganda mwenda abasigere abagabanyiza munsi edini kobati namuza ate wana Uganda mboneka nja kuingira ekinana wallahi katinga yakoba mbwabonanga niga azani bwabivuako kubanga rede yaino naira eri abantu banendoze okufa kwa kugemerayo tuweneniza wa Allah subhanahu wa ta'ala twenemye kadimagano omuntu ngoyo embere kugemye ayiwena nga toyidi tosobola kuba mu bwenzi bwenkani dawo ku bantu abangi batyo noba na baraka mulamu Allah asikamu kyemba kobiyenti ebituleetera obuzibu tulinabyo omuwala omuvubuka oyo yaleka omuwala yaja yeigala yatenduka kati gabita ibanga eyo instant yagwawo yakoba ati ya Rabbi in kuntu fa'altu dhalika ibtigaa wajhika fafruju anna ma nahnu fi Allah ensonga eyo ekyantola kumuwala oyo taraktuha wa kanat habbu nnas ilayya namuleka wamu n'okubanga mubabala abaali ku kyalo bwe nali nsinga okwenda endogero eyindi ekoba kuntu uhibbuha nali mwenda ka ashaddi ma yuhibbu rijalu nisa mundogera yena kudino okoboti ngabo okitegeera ayinge ekigambo kyene kitegeeza ati nali mwenda ngabo ejja abasaada bwe benda ki bwe yambyenze omukazi oba omuwala Allah nga akidi bulungi kubanga yali abona ebyajja mu maiso era hadisi ekoba nti famfarajati swahara eibale yairamu lyasesetukanga eri yali kulisika kubanga awo mukutambula okuva ku lusozi yaidanga likulukuta ayiwani mukusesetuka lyabanga ngeriyo ali kusika obusike kibyali nga liri kulukuta iti bona ebyamagero bya Allah subhanahu wa ta'ala nga liringa yebwantaira oba kabaale katonoka ne bakatafaali nga nikole kusikanga oti maani ga Allah byasesetuka nga basobola okubisa omutwe aye nga ekifuba tikikola ki tikibita amakulu nti geeyongerawo okugagaako aye era nga tikabamala wano ekyokwega ekiriwo nti bwe tubanga tufunye obuzibu obutugemyeku nga twenda Allah okubututoolamu tutabanga nandogereko bwe tukasaba imamu basaala
Kasa imwe musala Katonda atusasize kuimwe. Abantu abandi balina endowooza yasigale tumemba abantu basala inisa tunamba. Ebizibu ebindi byetaaga nga mwene mukoze eki muvuire mwaire eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yali asobola okutolawo ibale eri ku muntu eyasooka yali agondera abazaire aye tiyakikola. Owokubiri yaida era tiyali malayo meaning tuyinza okuba mu kizibu Allah yasasetulaku olwaba abasala kwa bakola ibada ayira twasigala nga tukali mu buzibu kulwa imwe ababandi abatenda kusala. Nolwekyo bobanga Maka ngoli kwenda Allah agawe baraka gezaako okubona nga bona abalimu bakole emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. Boyinza okuba ni family y'abantu 7 imwabana mufaayo ababiri mwawaleka kuba tinzabo nabavwako babafuukira ensonga y'okubanga ekizibu kyemwenda kiweewo kiriwala bulwale kimutuuka ku kyemwenda lwakubanga amaka gakali muki abatasinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyakwega owokusatu eyasembayo yali mugayiga ng'alina abantu bakozesa mu faamu ye oba faamu de n'amaduuka ge. Yakoba nti Allahumma ay Allah inni sta'jaltu ujara nze nali nkozesa abakozi wa kuntu utihim hukukahum ng'abawa emisaala gyebe gye bakolera. Adhata yawm lwali lulala omwezi gwawaako wastada al ummal yabeeta abakozi bana mwide mu office munoneki omusaala mubana n'omusaala mwalimu omusaala ogwo. Yakoba ati ataituhum hukukahum illa rajulun wahid taraka lahu wa dhahab. Mwalimu omukozi ogwo mulala ati yandekera sente di yaja yaliko omusaala gwe abuuza balina ati imwe bana munaimwe aliwayo nsigenza ano omusaala gwa muntu ogwo kale kati mutume lya Zubairi nga tiri kumubona bajja okumagamaga katubone oba agire ku mukatawo nyanaira lwaziba bwaziba ewiki yawera bakwata Zubairi nini titudi kyamutuukako yagola waawe mulembe tigwa amasimu yakola atya odi ndikubuuzanga ebibuuzo wabake niwe sada akulekeera emitwalo 5 agiye todi yagiye niwe omugayiga niwe olukupanga ansa muna muko ogabye emisaala bogabire omusaala muli mulala tayigira kulekeera emitwalo 5 okola otya oba kuime kuwe kwampa ansa okozesangako lwanaira n'abafunye edindi n'amuwa. Era abalina imaani enene eno okumulembe guno batuwe bakola abalina imaani eno denendo kwatuma wa boda edomukozi dino gyongulire gyogula itooke gula ennyama lwaliralira namwikizaawo. Abantu abaidi obuzibu bw'emaali ey'abantu betukozesa tasobola kujiikiriza kuba mu maali ng'omukozi amaze omulimu. Muwulire ono kyeyakola akoba ati fathammartuhu ebbanga bwe lyabita naabona nga yasooka yakola ku brother kyakoze yamuterekeraku yajja okubona nga tali kwira fathammartuhu yasalawo emaali eyo yakoba ati kamuguliremu ekintu ekinakola ki ekinazaala maali eno. Yagulamu obubuzi yagula n'akasengenge yadaawula ku faamu eyiye yaje muteera omwo. Ebbanga lyabita
embuzi daagera yafunamu ente, ebbanga lyabita ente daagera yafunamu eŋŋamiya, eŋŋamiya da bbeeyi. Fadhaata yawm, lwali lulala ng'abasaadda bombi bakayiriwe n'okayiriwa, abiseewo ebbanga, omusaadda yayira yakoba ati Abdallah kodi omuntu bw'akubulako ebbanga naye aba nga mukazi we eriyo gwe nabuuza mukazi we yana mu myaka nga 3 namukwati ayi bombona omwidukira ati tubitaganako omuntu yamusitulanga mu kifuba taka amwidukira kisoboka bulungi kisoboka wamwerabira wamubitako nga yali mukazi we emyaka 2 gatigamala kakati omusaadde ajja okwira akwati Abdallah salamu aleikum. Wa alaikum salaam. Aye kale kutegeera nyimu wa salamu yamukwati nze Zubairi. Ati Zubairi ki? Zubairi twakolanga wano mu myaka g'78 kati ng'oyo nga eri kale 98 aidye mu 2025. Nga yali akategeera yamukoba ati Zubairi wankola ki? Nabeeta ofuna omusala gwo omwezi ogwasembayo okola njukira bulungi gwani mwezi gwa 6 bali ne baida bafuna esente wadindekera. Yakoba ati nedindesi nedikoze eki nedindesi kasala kange kitwali nti jali mitwalo 10 kale kunembe ngago ngege yayita abakozi be abali okiseera ekyo omukwati ono mutwale kafaamu kale ono gwembako bangono kafaamu kale oba kati jetu natwene yaja yamukwati kullu ma tarahu min al-ghanam wal bakar wal ibil kuma yabade bisolo za minu limeka esatu nebyali mu faamu eyo yamukwati buli kyoli kubona wano embuzi ente n'eŋŋamiya laka nebiva mu musaala gw'omwezi. Abalina abakozesa abakozi mutandika okweka ekiŋŋaŋa tukale tukanakonkomerera kubabuuza kibuuzo. Ate bwe yayiramu Zubairi yalingirira Abdallah yamukoba ati ya Abdallah la tastahzi bi, tiri kwenda kunderega tiize kundaga bugayigawo abagayiga mulina ekyedu sawa no likundaga nga bulina eŋŋamiya naki esente nakulekera ndidi mitwalo 10 dendi kwenda. Abdallah yamulayirira yakoba ati wallahi la astahzi bika, kyendi kukoba tikyakukujerega wala kukwesuutiraku byo bwene byenkulaze funa kuyambako okoleki okuba oje. Yayongera okumulingirira bale bamukwati kyaliko bakituufu aidye ng'atukomako omwavu yena yamala ya mutuufu yakola ekyewu ekoba ati ayi bana kana akaya namukalekerawo baire balunda byona yagema nga bwalinda kwenywa ati banamweta ati betu lukusaaga byona kubanga byava mali. Abalina abakozi ani abitawo ku mulembe gwaife guno, ani abitawo abantu abalina ekyasinga n'omukozi gwe bakozesa mulamu yatwala n'obuvunaanyizibwa yakwidukiza ati haji omwezi gwaweereko akasente kange ayi maadhali katubayima wakwatidekerawo kumanirira kunkubira simu ya buli kaseera abona bagaiga baleero lekerawo kuba kusimu yange wena afuna sente ndakuwa owundi wadimula olikumuwaku mungeri etamugasa aye ng'olinado omuswalaga mitwalo 10 gwa mitwalo 2 wasoka muwaku emitwalo 2 kabiri wamugulirako engaito datakusabye wamwirisa kunkomerero y'omwezi oti kyakugulira ngaito oli kisiru olowooza nakuwadde abwere nze nkuzaala omusaadde aziza kihana akayanira azza yakutwala
abandi stubbornly tubayima sente wakoti kola kyoyenda. DPC omwidi LC1 bali mikono gyo eri abantu nga bebatuuka eri abantu abalina ebizibu mu tawuni eyo aye babatwala eri omu ku bakulembeze akwale muna abantu bano nga babitirira okutudooga tebe tusaba mubete kuku mubakobe ku bali kunaga bali eriyo bali kunaga kale bigemagana mataka ayo omukulembeze yakwata nzabo ombatya ekisoka bali nisente abantu akwa wainaki kakati abantu bakozesa gondi edu obuyinza balina n'amaani ge balina mu bukulembeze naki miskini yali akaki ena kutineza kizibu kye tulina nga kuli azamanya bakozi right from waka wetuva mu maka ba mate abatukolera omwana oyo omuwala asobola okuleeta obuzibu mbyenfuna byo emitwalo gy'omukaaga omusanvu gyakolera kubanga niwo mwetaida akuweerezi olina omukyala aye mwategeragana n'omukyala nga tasobolere okukolera mirimu mwaleeta omwana w'obuwala emyaka 2 ejejja gikoze amaze emirimu kale bamukwati otoli amere wano mwategeragana kumuwa sente ate bamuletanga okiri nti alina okulya basiramu lati tubakukuna mewakiri kale egisaddako kuba oti emere yange gyalire kwenka ngifunemu ejjana aye abantu abandi fiilan basala abakozi sente ng'ali kumubalamu emere yakwata buli sowaani yamere enkumiditi omwezi omulamba dibainaka mitwalo 10 ojjokola oti emere omubada ya 15 bamukoti ninze ninkubanda olina kwongera yeki byendi kwogeraku tibyakuyiiya biri mu community yaife eno kati embeera bwe tunigiriza ne tutategeera bintu ebyo tuvayo tubibaiduse nti ife beeri omusaada oyo Yakoba yawanika emikono Yakoba ati ya rabbi in kuntu fa'altu dhalika ibtigaa wajhika fafuruju anna ma nahnu fihi ni yali asembayo Yakoba ati ayi Allah eibale ino sesetukeku banange bebogeire ayeze nango wokusatu ekyo ni kinasobola okola nakikola ku lulwo nani nsobola sente okudirya nani nsobola sente okudikolamu ebindi okudigabira abasika bange aye thamartuhu mpacho okutaawo nadi bastagna adane denamuwa nga diwosisa ni value kuwange sente after 10 years batidi kazitowanga nga bwedali nasalawo nakwanti kandi koleki kandi zazemu aya amagoba gado tigange ani asobola okola ekyo bajjama omuntu oyinza omukoti embuzi sawa ni asene sino dda ntwalo 10 sawa embuzi emtwalo 10 wana kilo 7 mugiye mulonde mu kilo 7 gyembamuwa ekyo alina ekisende ku mulembe guno kyakola ayo oli yamukobadi byona twala ono yaloza ati kumujerega na kumwebaniraku na kumulaga mabaali ono yamulayirira ati be kyendi kukoba nekyo gyokuba otwale era yaje yakuba yatwala ali kusaba Allah omukwati ya rabbi in kuntu fa'altu dhalika ibtigaa wajhi bwembanga nakikola okiri bulungi nakikola ku lulwo kukutya emali yo nalaba crossing sakwira muyambi bwe yaida najimuwa Allah nsaba otolero ekizibu kye fanfarajati sahara ereibale lyabangeri yali sise fakharaju yamshun owo kusatubwe yamala ekituli ekyaidawo omulyango gona gwebikula nga basobola okufuluma era bafuluma bakola ki batambula banja hadi hiya alkisa ekyo ne kyafaayo nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyaleta mu hadisi ndikwenda nze nimwe nga tukala kujamba bibuzo tuyambagane tutolemu ebyokwega mu kyafaayo ekyo mbuzi nalugwe ife guliwa tuyambagane imwe mweze muki aina kyayezemba ku omuzindalo tufune nastakhiriji ma yustafadu min hadhihi alqissa mu hadisi hii
ejjulira ekyafaayo iwe kikyoyezeemu kubanga obeera muli kumpuliriza.